نفر هست تو زمین آسمون بهتره واسه ما و تموم آدم و پیامبره عاشق نگاه پاک و خدای هرچه هاست بهترین بنده و آفریده خوب خداست اون محمد امینه مثل یه راه نجات از ته دل بفرست یه سلام و صلوات اون محمد امینه مثل یه راه نجات از ته دل بفرست یه سلام و صلوات تو دلش جا نمیشه تو تموم دنیا مثلش دیگه پیدا نمیشه اسم اون هر جا بیاد اونجا رو خوشبو میکنه همه دنیامونو از این رو به اون رو میکنه اون محمد امینه مثل یه راه نجات از ته دل بفرست یه سلام و صلوات اون محمد امینه مثل یه راه نجات از ته دل بفرست یه سلام و صلوات از همون وقتایی که کوچیک بودم یادم میاد از ته دلم من عاشقش بودم خیلی زیاد پدرم تو گوشم آروم اسمشو میگفته دل من با هر اذان به یاد اون میافته اون محمد امینه مثل یه راه نجات از ته دل بفرست یه سلام و صلوات اون محمد امینه مثل یه راه نجات از ته دل بفرست یه سلام و صلوات آن که با تو دشمنی نورزد دوستی کرده وای بر حسود از حسد خدای روزی سرپرستی کودک را می رساند وای بر آن که بر آزادگان ستم کند اندوه هر کس به قدر همت اوست هیهات از نصیحت دشمن تباهی انسان به خودپسندی است فرار از خویشتن سودمندتر است تا فرار از شیر حریص هلاک شده و خبر ندارد
هر چی داری بیار تا شناخته شوی. ارزش هر کس به قدر همتی اوست. مقدارت خواهد رسید. سخنچین فتنه چند ماه را در 1 ساعت برپا می کند. صدقه روزی را زیاد می کند. روزی به دنبال تو می دود چنان که تو به دنبال او. بیمناک چون در خطر واقع شود روحش آرام می شود. صابر یعنی با صبر عاقبت به مراد می رسد. انسان با راستی بر قله بزرگان می رسد. شخص در اثر احسان به قبیله مهتر آنان می شود. همنشینی سعادتمندان موجب ترقی است. حلم یعنی حلیمی رفیق است که سر نمی رود. قناعت شمشیر است که کند نمی شود. بالاترین ذخیره برای روز سختی صبر است. هر کی صبر را یاوری خود قرار دهد از هیچ حادثه باک ندارد. مومن در دنیا راستگو است. بیدار دل است. حدود را رعایت می کند. صندوق علم است. عقل کامل و قلب سالم و حلم ثابت آرد. دستباز و بخشنده است. در خانه‌اش برای احسان گشاده است. لبخندش زیاد و اندوه باطنش همیشگی است. متفکر و کمخواب و کمخنده و خوشطبع است. طمع را میرانده و هوا را کشته. به دنیا بی علاقه و به آخرت علاقمند است. مهمان نواز و یتیم پرور است. کودکان را نوازش و بزرگان را احترام می کند. سایل را محروم نمی کند. عیادت بیمار و تشییع جنازه می کند. حرمت قرآن را می شناسد. با خدا راز و نیاز دارد. بر گناهان خود می گیرد. امر به معروف و نهی از منکر می نماید. تا گرسنه یا تشنه نشود نمی خورد. مؤدب حرکت می کند. با غضب یعنی جدیت سخن می گوید. با رفق و مدارا موعظه می کند. از غیر خدا بیم ندارد و به غیر او امیدوار نیست. جز به حمد و ثنای حق نمی پردازد. به عیب خویشتن مشغول است و از عیب دیگران فارغ. روشنی چشمش در نماز و حرفه‌اش روزه، عادتش راستی و شکر مایه برکتی اوست. رهبرش عقل و توشه‌اش تقواست. دنیا برای او دکان و قبر و سرمنزل است. سرمایه‌اش شب و روز عمر و منزل و مأوایش بهشت. معاشرش یعنی همصحبتش قرآن است. محمد صلی الله شفیع و خدای عز و جل انیس اوست. پیغمبر فرموده
هر که دو چیز را نگاه دارد خدا او را از دو چیز حفظ می کند. هر که زبان از آبروی مردم باز دارد خدایش از لغزش نگاه دارد و هر که چشمش را جلو گیرد خدا عذاب خود از او بردارد. محبت دنیا یعنی حرص مال و اموال و دوستی خدا هرگز در یک دل نگنجد. علاقه به مدح و ثنای مردم چشم و گوش را در کار دین کر و کور می کند. خانه ها را خالی می گرداند. وای بر آنها که آخرت به دنیا فروشند. در حدیث آمده که هر وقت دو نان خورش در سفره پیغمبر بود. با یکی قناعت می کرد و دیگری را صدقه می داد. روز ابای شامی بر دوش مبارک داشت. خطبه خواند و فرمود: مال اندکی به قدر کفاف بهتر است از ثروت غفلت افزا. حساب صاحب 2 درهم از صاحب 1 درهم طولانی تر است. میان رو محتاج نگردد. قناعت مال تمام نشدنی است. آن که طمعش اندک است بدن سالم و دل با صفا دارد. طمع کننده جسم رنجور و قلب سنگین دارد. با اصحاب فرمود: با شما نگویم بزرگترین گناهی کبیره چیست؟ عرض کردند: چرا یا رسول الله؟ فرمود: شریک به خدا یعنی دیگری را به خدا برابر دانستن و ستم به پدر و مادر. سپس راست نشست و فرمود: توجه کنید. و دروغ و شهادت دروغ. و به قدر این جمله را تکرار کرد که گفتند: ای کاش بس میکرد. 2 طبقه امت از شفاعت من محرومند: زمامدار ستمکار و گناهکار آشکار. ایمان و حیا به یک رشته بستند. هرگاه یکی رفت آن دیگر هم خواهد رفت. هر که 2 قدم در راه تحصیل علم بردارد و 2 ساعت در حضور عالم بنشیند و 2 کلمه از او بشنود خدایش در 2 بهشت عطا کند. هر که 2 برابر 2 دنیا. مردم 2 دستند: دانشمند و دانش طلب. و دیگران چون پشند خیر در وجودشان نیست. ثواب 2 عبادت از همه زودتر می رسد. احسان به خویشاوند و یاری ستم دیده و کیفر 2 گناه از همه سریعتر داده می شود: از خویشان بریدن و به مردم ستم کردن. چه بسیار فرق است میان کاری که لذتش برود و گناهش بماند و کاری که رنجش بگذرد و اجرش یعنی فایدهش اندوخته شود. دادرسی مظلوم رفع غصه اندوهگین و کفاره های گناهان بزرگ است. از رفاقت احمق بپرهیز که چون خواهد سود بخشد زیان میرساند.
бо дурӯғгӯ дамсоз машав, ки чун сароб дурро дар назар наздик ва наздикро дур менамояд. ҳар ки тавозуъ яъне хоксорӣ кунад, худо ӯро то осмони ҳафтум боло барад ва ҳар ки кибр варзад, худояш то замини ҳафтум фурӯ барад. дар баробари фурӯтанон тавозуъ кунед ва муқобили муттакабирон такаббур намоед. бо аҳли тавозуъ мутавозӣ бошед, ки ин фурӯтанӣ садақа аст, ва бо гарданкашон бузургӣ кунед, ки ин такаббур ибодат аст. бузургтарин тавозуъ ин аст, ки ба ҳар мусулмон салом кунед ва ба поини маҷлис тан диҳед, яъне дар поин нишинед. ҳар мунъиме яъне дорое мавриди ҳасад аст, ҷуз соҳиби тавозуъ. уфтодагӣ аз ахлоқи пайғамбарон аст ва кибр аз сифоти кофирон ва фиръавнманишон. некхоҳӣ ва хушҳамсоягӣ хонаҳоро ободу умрҳоро дароз мекунад. ҳар ки уҳдадори даҳону фарҷи худ шавад, ман беҳиштро барои ӯ замонат мекунам. гуфтори фарзанди одам ҳама бар зарари ӯст, ба ғайри амр ба маъруф, наҳӣ аз мункар, зикри худо. бештари мардум дар бораи ду неъмат мағбунанд, яъне фиреб хӯрдаанд: саломатӣ ва фароғат. ду чашм аз осеби оташ дар амонанд. яке он ки нимаҳои шаб аз тарси худо бигиряд ва дигар он ки дар роҳи худо шаб нигаҳбонӣ кунад. ду гуруснае ҳаргиз сер нашавад: гуруснаи илм ва гуруснаи мол. чун фарзанди одам пир шавад, ду сифат дар ӯ ҷавон гардад: ишқи мол ва ҳирси бақо, яъне боқӣ мондан. сиришти инсон бар ин аст, ки ҳар киро ба ӯ некӣ кунад, дӯст дорад ва ҳар киро бадӣ кунад, душман. қалами тақдир шақоватманду саодатмандро сабт карда. дунё ва ахират чун шарқу ғарб аст. ба ҳар як наздик шавӣ, аз дигари дур хоҳӣ шуд. ҳариси кушо ва қонии порсо ҳарду ризқи худ бекаму кост мехӯранд. пас ин ҳама ба оташ рехтан чаро? ду бародар чун ду дастанд, яке дигареро мешӯянд. худо барои ҳар ки хайр хоҳад, рафиқи шоистае насибаш кунад, ки агар худоро фаромӯш кард, ба ёдаш оварад ва агар ба ёди худо бувад, ӯро кӯмак диҳад. аввал чизе ки дар тарозуи амал мениҳанд, ахлоқи нек ва саховат аст. ҳангоме ки худо имонро офарид, имон аз худо хост ки нерӯяш диҳад. худованд ба феъли нек ва сахо ӯро тақвият кард ва чун куфрро офарид, он ҳам хоҳиши кӯмак кард. худованд ба бухлу бадхӯyӣ ӯро қувват бахшид. ахлоқи хуш гуноҳро об мекунад, чунон ки офтоб яхро. феъли хуш чун ришта ба димоғи соҳибаш овехта,
сари ришта ба дасти фариштаест ки ӯро ба роҳи хайр мекашад ва хайр ӯро ба сӯи биҳишт мекашонад. хулқи бад низ риштавор дар бинии соҳибаш овехта ва сари ришта ба дасти шайтон аст. ба сӯи шар мекашад ва шар ҳам ба ҷониби дӯзах. ҳар ки бомдод падару модар аз ӯ розӣ бошанд, ду дар аз биҳишт ба рӯяш боз аст ва ҳамчунин ҳангоми аср. ва агар яке аз онҳо аз вай розӣ бошад, як дар ба рӯяш боз аст. ва ҳар фарзанде ки бомдод ё пешин падару модар аз ӯ хашмгин бошад, ду дар аз ҷаҳаннам ба рӯяш боз аст. ва агар як кадом норозӣ бошад, як дар. пайғамбар фармуда: рӯзе нест ки хуршед тулӯ кунад, ҷуз ин ки ду малак канори он фарёд зананд, ба тавре ки ғайри ҷину инс ҳама мавҷудот бишнавад. мардум ба сӯи худо бишитобед. моле ки андаку ба қадри каффоф кифоят бошад, беҳтар аст аз сарвати фаровоне ки ғафлат орад. имоми содиқ аз падари бузургвораш аз алӣ алайҳимуссалом нақл мекунад ки пайғамбар салаллоҳ фармуд: ду кор аст дӯст надорам. касе ба ман кӯмак кунад. вузӯ, таҳорат, ки вузӯ ҷузъи намозам маҳсуб аст ва садақае ки аз дасти худ ба соил ба гадо медиҳам, чун садақа ба дасти худо мерасад. ду сухани номаънус, яъне ғайриоддӣ аст. ҳаққашро риоят кунед. гуфтори неке ки аблаҳе гӯяд бипазиред ва суханони аблаҳонае ки аз ҳакиме сар занад сарфи назар кунед. ду тоифа аст ки агар солиҳ бошанд, ҳама ба салоҳ оянд ва агар фосид бошанд, ҳама ба фасод гароянд. фақиҳон ва зимомдорон. бӯи биҳишт 500 сол роҳ меравад, аммо ба машоми оқи падару модар ва даюс намерасад. пурсиданд: даюс кист? фармуд: он ки бидонад занаш бо бегона сару кор дорад ва чорае наандешад. ҳар ки дар дунё дурӯғгӯ бошад, дар қиёмат ду забони оташин дорад. муъмин касест ки аз кори некаш хурсанд ва аз кори бадаш нороҳат аст. уламо ду табақаанд. яке онҳо ки ба илм амал мекунанд, инон растагоранд. дигар онҳо ки амал намекунанд, инҳо наҷот надоранд ва дӯзахиён аз тааффуни онҳо ранҷ мебаранд. болотарин ҳасрату надомат аз олимест ки касеро ба худо бихонад ва даъваташро бупазирад ва аз роҳи тоати худо вориди биҳишт шавад, аммо он олим дар асари мухолифати илму ҳавопарастӣ ба дӯзах равад. ҷобир бини абдуллоҳи ансорӣ гӯяд: пайғамбар салаллоҳ фармуд: он чи аз он беш аз ҳама бар шумо бим дорам, ҳавопарастӣ ва орзуи дароз аст ки чӣ хоҳиши дил сади роҳи ҳақ аст ва орзуи охиратро ба дасти фаромӯшӣ месупорад.
ҳаё ду қисм аст. яке аз заъфи нафс ва дигаре аз қуввати имон аст. ду кас аз шафоати ман бебаҳраанд. дар бораи подшоҳи ситамгар ва диндори ифротӣ ки аз роҳи ғулӯ, муболиғаи зиёду таассуб аз дин хориҷ шавад. фарзанди одам ки пир шавад, ду сифат дар ӯ ҷавон гардад: ҳирс ва орзуи дароз. ду хислат ҳаргиз дар дили мусулмонон нағунҷад: бухл ва бадахлоқӣ. ҷуз ба ду кас набояд рашк бурд. яке он ки худояш мол дода ва гоҳ ба гоҳ шабу рӯз инфоқ мекунад, яъне касонро нафақа медиҳад. дигар он ки неъмати ошноӣ бо қуръон ёфта шабу рӯз бо он машғул аст. умдаи чизе ки умматро ба оташ мекашад ин ду миёнтиҳист: фарҷ ва даҳон. ва умдаи чизе ки ба биҳишташон мебарад парҳезгорӣ ва хушхӯист. уламои яъне олимони ин уммат ду табақаанд. яке онҳо ки илми худододаро бетамаъ нашр кунанд ва дониши худ ба обу нон нафурӯшанд. бар ин тоифа моҳии дарьё ва ҷонвари замин ва паррандаи ҳаво истиғфор кунанд, бузургвору шафоатманд бар худо ворид шаванд ва бо паямбарон ҳамнишин бошанд. дуввум онҳо ки илмро иҳтикор ҳаннотӣ намоянд ва бо мол мубодала кунанд. инон дар қиёмат бо лаҷоми оташин маҳор шаванд ва касе фарёд занад: инҳо ҳастанд ки худои муттаол илмашон дода буд ва дар нашри он бухл меварзиданду онро ба баҳо мефурӯхтанд. ин сухан то мавқии фароғатӣ мардум аз ҳисоб такрор шавад. илм ду нав аст. яке он ки дар қалб ҷо гирифта, ин илм судманд аст. дигар он ки танҳо бар сари забон аст, ин барои соҳибаш итмоми ҳуҷҷат аст. ман бар умматам аз шарри муъмину мушрик бим надорам, зеро муъминро имон монии фасод аст ва мушриконро ҳамон ширк нобуд мекунад. танҳо аз олими мунофиқ метарсам ки гуфторе зебо ва кирдоре зишт дорад. бадтарини ашрор бадкорон олими шарир аст ва беҳтарини некон донишманди некӯ. касе ки ду ҳадис фаро гирад то худ амал кунад ё ба дигарон биомӯзад то ба кор баранд, аз 60 соли ибодат беҳтар аст. ин илм ва ҳидояте ки худо маро ба он мабъус карда чун боронест ки бар заминҳои мухталиф борад. қисмате ҳосилхез аст. обро мегирад ва гиёҳи фаровон мерӯёнад ва зимнан обро ҷазб мекунаду дар манобиъи зеризаминӣ захира менамояд. ба ин васила худо мардумро мунтафиъ баҳраманд мекунад. сарфи хӯроку зироат мешавад. қисмате ҳам биёбонҳоест ки на ҳосил медиҳад ва на об мегирад. мардум ҳам идаи илми дин меомӯзанд ва амал мекунанд ва нашр медиҳанд, паҳн мекунанд. идае на амал мекунанд, на таълим медиҳанд.
ҷуз ба ду кас набояд ҳасрат хӯр. яке марде ки худо ба ӯ мол дода дар раҳи ҳақ харҷ мекунад. дигар касе ки худояш ҳикмат ато фармуда ба он қазоват мекунанд ва ба мардум меомӯзад. ҳар ки ба роҳи ростӣ даъват кунад, ба қадри ҳар ки аз ӯ пайравӣ кунад, аҷр мукофот дорад, бидуни ин ки аз аҷри онҳо коста, яъне кам шавад. ва ҳар ки ба роҳи залолате, яъне бад даъват намояд, ба андозаи ҳама тобионаш гуноҳ дорад, бидуни ин ки аз онон каср, яъне кам шавад. олим ва толиби илм аҷр доранд ва дар мардуми дигар хайре нест. ҳар ки илм зиёд кунаду зуҳд, покиву порсоӣ наяфзояд, нисбат ба худо ҷуздурӣ наяфзода. саҳл бини саъд гӯяд: марде хидмати пайғамбар арз кард: коре ба ман биомӯзед ки дар назари худо ва мардум маҳбуб шавам. фармуд: дил аз дунё баргир то маҳбуби худо шавӣ. чашм аз моли мардум бардор то туро дӯст доранд. дигар хидмати он ҷаноб арз кард: ман ҷуз моҳи рамазон рӯза намегирам ва беш аз намозҳои панҷгона намехонам. закоту ҳаҷи воҷиб ба уҳда надорам ва мустаҳаб ҳам анҷом намедиҳам. ҷои ман баъд аз марг куҷост? фармуд: дар биҳишт бо манӣ, ба чанд шарт. забон аз ғайбату дурӯғ нигаҳ дорӣ, дил аз кинаву ҳасад пок кунӣ, чашм аз ҳаром бидӯзӣ ва мусулмонеро наёзорӣ. осмонҳову заминҳо ва фариштагон ва шабу рӯз бар се даста талаби омӯзиш кунанд: олимон, толибони илм ва саховатмандон. дуои се кас рад нашавад: саховатманд, бемор, тавбакор. се даста аз шарри шайтон эминанд: онҳо ки шабу рӯз ба ёди худо бошанд, онон ки нимаҳои шаб талаби омӯзиш кунанд, касоне ки аз тарси худо бигиранд. се кас беҳисоб ба дӯзах дароянд: зинокоре ки дар мӯи сараш сафедӣ падид омада, оқи падар ва модар ва шаробхор. се чиз муҷиби ҳалок аст ва се чиз мояи наҷот. ҳалоккунандаҳо бухлест, яъне бахилиест ки мутеи он шаванд, ҳавасе ки аз он пайравӣ кунанд ва худписандӣ. наҷотбахшҳо тарс аз худо дар ошкору ниҳон, миёнравӣ, яъне харҷи мӯътадил дар вақти дороиву нодорӣ, адолат дар ҳоли хашму хушнудӣ, ки на ғазаб ӯро аз роҳ бардорад, на шодӣ. падарон се гунаанд: он ки воситаи офариниши тӯст, он ки занат дода, яъне падари зан, ва он ки илмат омӯхта. зевари дунё се чиз аст: молу фарзанду зан. зинати охират ҳам се чиз аст: илму парҳезкориву садақа.
و زینت بدن کم خوردن و کم خوابیدن و کم گفتن است و زینت قلب صبر و سکوت و شکر است. هر کی روزانه یک وعده غذا بخورد گرسنه نیست. هر کی 2 وعده خورد عابد نیست و هر کی 3 وعده خورد او را کنار 4 پایان ببندید. عقل 3 قسمت است. هر کی دارای هر 3 باشد عاقل است و هر کی هیچ یک را ندارد بیخرد. خودشناسی صحیح، اطاعت نیکو، خوشگمانی به خدا. 3 چیز حافظه را قوی کند: مسواک، روزه، قرآن خواندن. دستها 3 گونه است: گیرنده، دهنده و نگاه دارنده. از همه بهتر دست دهنده است. چون یکی از شما بخوابد شیطان 3 گره پشت سرش بزند. در هر گره گوید شب دراز است بخواب. اگر بیدار شد و یاد خدا کرد یک گره کشاده شود. اگر وضو گرفت گره دوم کشاده شود. اگر به نماز ایستاده گره سوم هم بکشاید و صبحگاه با نشاط و سرزنده باشد وگرنه گرفتار و کسل از جای برخیزد. نشانه عاشق صادق 3 چیز است: گفتگوی محبوب را بر گفتگوی دیگران ترجیح دهد، یعنی بهتر شمارد. همنشینی او را بر مجالست همنشینی دیگران مقدم دارد. رضایتش را بر رضایت سایرین دیگران بگزیند. مناسب است که روزدار از 3 چیز خودداری کند: خون گرفتن، حمام و همنشینی زنی زیبا. سه کسند که در قیامت خداوند با آنها سخن نگوید و به آنان ننگرد و عذاب دردناک دارند: پیرمرد زیناکار، پیشوای دروغگو و فقیر متکبر. 3 چیز دل را سخت کند: گوش دادن به صداهای طرب‌انگیز، شکار کردن، به دربار پادشاهان رفتن.